Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Sakinah binti Ajiman. Hari ini saya akan mereview satu apps iaitu Microsoft Designer. Apa itu Microsoft Designer? Microsoft Designer ialah aplikasi AI yang membantu menghasilkan reka bentuk seperti poster, editing gambar dan editing media sosial dengan cepat dan mudah melalui teks prompt. Okey, antara cara-cara yang pertama ialah kita boleh install Microsoft Designer. Yang kedua, kita login. Yang ketiga, kita boleh pilih kita mau edit yang mana satu tentang cara penggunaan Microsoft Designer. Okey, apa yang kita boleh tengok dekat Microsoft Designer ni? Kita boleh create with AI, edit with AI, design from scratch. Okey, untuk create with AI ni kita boleh edit image, icon, wallpaper, invitation, banner, poster dan sebagainya. Untuk edit with AI pula, kita boleh edit image, remove background, generative erase, upscale dan frame image. Itu benda-benda yang kita boleh edit lah. Okay, untuk design from scratch ni kita boleh edit produktif yang dimana ada word, film, flyer, PowerPoint, email dan sebagainya. Macam-macam benda. Selain itu juga kita boleh edit social media yang dimana kita boleh edit size Insta scroll post, Insta story, Facebook story dan Facebook cover. Kita boleh buat ikut apa yang kita suka dan ikut size yang kita suka. Untuk printer pula ada untuk invitation square, invitation portrait, postcard, folder card dan sebagainya juga. Untuk paper pula macam-macam ada. Contohnya A4, A5, portrait. Saya akan tunjukkan satu contoh. Saya menggunakan Create with AI. Contohnya saya pilih Create with AI ni, saya akan pilih image dan dalam Create an image ni ada describe your image. Jadi kita boleh tulis apa yang kita mahu. Contohnya saya buat Create image sunset scenery dan saya akan pilih color area. Lepas tu saya akan tentukan size yang saya mahu. Contohnya saya pilih landscape. Okey, lepas tu saya akan klik dan saya akan tunggu resultnya dalam berapa saat. Dengan begitu cepat dan mudah untuk kita. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye.